Hello and welcome to How Does It Feel? O kopana le nna Thabiso Florence Phape. Mo lenanong la gompieno go re go tseditse jalo re bofelo o re motletseng jalo ka motsetserepa. Ra go amogela re bofelo mo How Does It Feel? Re bofelo a o ka bolella ba ba sa go itseng gone gore o mang e bile o dira eng. Okay, ke nna bofelo William Malebati. Batho ba nkitse ka William Last motsetserepa. Sa ke ngwana o mose ke ngwana o dingwaga tse 21 ke ngwana wa boraro mo go mme o na le nna Malebati le re o lebile Malebati ke na le bonkgone ba le babedi ba borre ke nna mosimana wa bohelo that's why ke bida bofelo that's why mama na re ke bida bofelo ne ke na le nna ke wa mosetsana ke re o ke dira metlai ke dira ke ena living ka metlai ke dira di video ke promote di company ka di video ke dira ke gone ke ena manager lo and ke ne ke tsena ke eletse sekolo sa me ko Molefisina secondary school unfortunately ne ke sa heta di points di santetli ne go padile straight and ke smotse go dira metlai ka 2017 ne ke hetsa form 5 ka 2016 the following year le gone ke simolla go dira metlai tota ha ke simolla planning e se gonna like popoto gonna motho ona ne le go kintsha bodutela kwa lapeng mara ne ke a bona gore nya go ka go hella go wela go ka teng re re go receiver re appreciate tiro ya gago mme hela gona motho ka ipotsa gona gore wena hela o le William kana a ka re tlhalosa gone gore botshelo ga bo re tlele ka go tshwana again so when at the end le how gorogile how le nteng and the other disappointment o ne le lone ke gone gore o bono sa pasa a ka no sheletse ro ka hela pasa ko sekolong again mme jano se se diragetseng ke gone gore ha wa pasa William but you chose this path ya gore okay let me try something se le gore gongwe ke gift ya me kana se tla mo tlhofe hela gore ke helle ke se dira mme le ha go ntse jalo William re dumela gone gore sengwe sone se kile sa diragala a ka o le motho wa madi sengwe se kile sa go utlwisang botlhoko ke eng se se kile sa go ama William? Okay, ga ke gola re go ile re le 6 ko lapeng ele papa mama le bonkgone ba babedi le nnake re go ile re le 6 ile ke bala 5 standard 5 ebe rarona papa simolla go nna go hela pelo ha re dira dilonya tse di sana a simolla go ala aggressive go a hela re mo hedisa pelo ka ke be yalo and re sentere na mo gaborone a ke bala ne le sa utlwe a hela pelo ja ne le rang bofelo ne ruta gore but nako tse dingwe ne re go sa tlhokagalela o re itlhala gore even during dinako tse go itumetseng go lebile TV go tshegiwa irene a nna le sirasela mo le gore motho ha papa tsena ke mo le gore go a didimalo la na mo ne tsene mo ga borona ntse bala standard 5 a bala standard 6 ne ra football ko motšhudi ko ninga tsena ko ke a ko junior e bina ra dikolo no ho junior like 3 years junior ona ya no ho ga khatetse ko re na se abusive ka he wasn't physical abusive on the sama foko I got a form 5 before that kola final I did go puta di so ko holong go tla go ipaka ko hostel ko hostel ma boy ya basimane e go tswa di laptop di phone le mati a batho ba bola e go tlhela gore mo channel no na hitile go no go e bile gore ke bile ko office mo te ke mongaba bele for that whole week re kola next week that whole week ke berekela ke office mo te ke ebe hanze na ba tsetsa me ke tsena kwa lapeng ke bolela mama because ne ga re khanya teng ga nna khutshwane ke ska bolela bo mama le papa gore ke ska ba stress ne ga bona gore go ke tsena kwa lapeng ke ba bolela ke bua papa Isa papa isa bonses pesa go wa support
mama ke na mama na berekela mo gaboro a tsogo motšhidi a tla gaborong ke nna a kgona go tla le tukuturong a o mang a taboga le ko sekolong a go bolela matišara a go leba gore ke dileng papane Aisha ro thusa. So ga se go papa na ka ya gore o dirile molato bona o fe because I kana ala ka ne ke go bosala le tsana ba o le lira se le go mo tsa dina sa sara te because I kana ho nna ka re wana ha go o tsa gore mo go tshwe so go go mo ka re tlhalesa gore do you think for mabaka e ka tswa gore okay go no re di course consistently go fela go la peng tse le gore mo tse le la ka gore ke mo no ke mo khanela ka re ka ja na tata no go tsena ke dira mo di go na tsena ke mana ke ka mo di tsena mana di dira ne pitsi tse di sa siama le tse di siama ya sa bolele botsa na papa na ka ke tse di way too much go gore nka bola motho go ya go do you know what they are way too much tsenga di dira le go di akanya nga se di akanya so yana go ga teng na go la go bonno wa thusa go sekolo gore o tswile go le ga go tlisa go tlhoko jana go ke ra gore the fact gore o feel gore papa nna sa go support like go dirile eng go wela la go yo le tse di khana ta ke ka kanya go ipola le mama mo sina mama kira ni mama buale ni au kura o man ni mo la rebita ba ko bo isin ba ko ba khani ba ko le ba ni ba ko ba to si reality au mo le se de was mo sina mama kira o sina kira no tini khna o tele ka kana pipola so mora gore ne ditshela in fear le mna le tshwere ko yana hali dira solo ke mo kana ha ka bua selo se son kopisa kana bua selo se papa ntla se bua ke gono go bega so ora gore tara ni ke din to se le ha mo ka bua e hella o tsa sa se mo to mo la go nna go ga go le hela ka lorato hella ba kanya gore o mo go kunga dilo no dilo ko le counseling le ja counseling ya tshese mo ga di wetso a re tsa break re tla boa re tswele di sa marela le bofelo ba tlhaloganya sentle gore go nna le motsadi o le gore o bogale mo go heteletseng go affecta jang an individual ka bo You have big dreams for your business. In order to realize those dreams, you need to advertise with the best-selling newspaper by far, with the best online presence. Advertise with us. The Voice speaks for itself. Oh yeah. Only one newspaper captures the human side of Botswana. We present business concepts in a way that is understandable for people. We show you what's hot and what's not. We are the best-selling newspaper with the best online presence. The Voice speaks for itself. Oh yeah. bofelo o tlhalosa jalo gore o no ya no ke no na counseling so counseling o no tsena ka ona kganyone ya stress ka lapeng so yone e ne go thusa go le kae bofelo well ana go ntse tama malume my late uncle mama na khona kra litsi your sibling you guys talk about things so mama na khona go mmolela kana go kwana go ntana so my uncle, there was a point where he came utlego lapeng a bang kitla ke lo bane bo nkgonne ba seo ile nna la malapeng ene na ba mpotsa dipotso so the way na botsa ka teng ne o bona gore he understands wa tlhaloganya so na mpotsa there was a point where he was asking me questions mpotsa potso I just let it all out pain ne mo teng ke ntshela to a point where ke cuz ningisange ke la nang go tsinga papa o man I was just like o shame ke botse ke life ke gora gore ke a go nna
lona until ke tlhakala. So malome ke ra tsena na mpotsa, and then everything se ne ntse ke se fitlhile mo teng e be ke se ntshaela, so tle ke mmolelela, and then I was suggesta counseling. There was a counseling mo Gaborone, and then ke kgona go tla mo go yone. So I would come, I only get the rabbi there, and then we get because I felt counseling, discriminate the counseling. I just felt like about get a stress because I just felt like about get a stress on me. So we gave me Sawatama, and then the following 2 weeks, the following 2 weeks, my uncle died. The same, uncle. The same uncle. He died. He didn't die of a disease or what. He didn't die of an accident or what. Or he just and then he just passed. So I didn't have a chance to go alone. Go Chibini, go Rikshan the Shake, the Caddy. Abaraka, ordinarily the Shake, Le Cadi, Majalana, Awane long at Hijan as a crewman. So had to know Lebunimbo about Toka. So I guess him a chance of my Lorcana, collaping, Hontana, kissing a chance of my cancelling it a Milan, Kimi City. So that even factoring my happy or stress we so get that. So colo cura so coscolo maybe the market jagot last. Land you call a final. Iragitan collaping. Papa he would still do the same thing, Abu. My mom na kana maraka no call out no quiran. So go in other words buffalo no sna problem le gore motsadi wa gago a go khalemele problem ne le mafoko a dirisa a go khalemele because ke motsadi o tshwanetse go khalemela mara go khalemela gona la o helante gape gona le mafoko a dirisa mo alright I'm that person who na go tsedi I think I have depression or something because na go tsedi even if he to me it's always that thought it like hospital or this I want to musula or kitne I want to musula or gibu udira so sidirang so that's what I go through. The good part of it even though the thoughts so it la mo tserepa untse o refa serse that's tshegisa bana e leng gore o utlwile botlhoko go yong gore ga isa wa tlhaloganya. So I think that's maybe the blessing in disguise situation ya gago no corona na go tseding give ke tena na go tseding ke khona tena mo paging ke tla di comment bad and good ke tla di comment and there's always those people bad number comment mo tsa gago. That's the type of people who inspire and then lay your background go nanting at that time ke one go inspire when your mama is kora gona a gona so se mona tsa amago gore is itse ka sokola ka se wena mo le teng o itse gore I can sa sokola ka sone ke khona go se tshware in the next 10 minutes. Pompeno yana se mo ke eng bofelo ko lapeng. Okay, hare get from 5 the following year got KJ from 5 again ga ni ba ke 2016 the following year 2017 ke gone ke simolola go ira metlai 2017 go le May ke simolola go dira metlai and then bon khone ne ba fuduga khone ba bidi bana ba fuduga ba go nnela ko gona ntse ba teng ba inela ko and then ante go tsama 2018 a simolla cause kana ha ne le nna mosimane hela mosimane le nna ke wa mostana le mama ne ga se ke tshwana le ba butiki ke si cause ke ne o ke setseng yana ke tshwanetse tsa responsibility cause hange ke si le ne ga se ke tsore nna ke ba go sala I think cause of papa go ngwa go sala le na ipola cause ne ngile ka tla ke ka go tsa go ipola go ngwa mama le no wa go ira singa kit so we ke bua le mama ne ke bua le mama gore re fuduge cause ko ne rena teng mo motšhini ne re fudu ne re freeze ke bua le mama gore re fuduge for a month ntse ke bua le le nkgona o bobedi o tshamekela rolas ne re bua le nna ko nkgona a tlatetse kwa papa ile tirong e re bua le nna gore ke re se go fuduga e ba a ba tlhaloganya e be re tla go nna kwano so gona na re nna mo Gaborone
re nnile kwano ka 2018 February ke a re seterele mo Gaborone ke nna le bone re tiriela ko lapeng ke nna ke duelang rente ke nna ke ba tlhokomelang ke make sure gore ba safe ke duela rente. And for the past between 2018 le 2019 that period a ke se ke buele papa ke blokile di-call tsa gagwe gore ana bua le mama kana le nna ke ha di tsora na ba bu ke blokile di-call tsa gagwe ke focus mo go mama le nna ke so gona na up to now ke ne ke sa ke bua di-plan tsa rona up to now ne re setere na le nkgone ne re setere bone setsa sa go agela mama gore ka manteng gore bile gone re ka nka tswang le nna cause kana ke motho na mpona ke ra so so gona na ko lapeng re itumetse tota nna ke bala for money like she's always happy not like before ko ne re na teng go motšhudi no ka se go bone go itumetse hela la ne go lebile TV la papa so go lebile TV la o lebile metlae mo TV no ka se go bona gore no tlo go bona gore motho o na le mathata mo lapeng but gona go lapeng re itumetse mama le nne itumetse ke itumetse le nna tota yaanong ke ra gore relationship ya go le papa e ntse jang ke ra gore do you le hella ka kutla gore no blekile di-call tsa gago a ke ga nna le resolution ya gore yaanong ya mme kana even though se monna se ntse yana motho ke motsadi wa me kana motho ke ngwana ke tota at the end of the day gore ha o ka le motsadi ga gago lo le mmago kana le re lago le lwa la le ka lo ka mabole kaneng go bohelong ba letsatsi motho ke ene motsadi gago ke na go tsitse mo lehatsheng so tota ne se ka khanya gore mama ona mpolela gore kana motho le ke rra ke nna le ke le ko ke ntsa tshela ke bona gore kana ke ena ntisteng kwa hangi be ska ene ke soha ke bo sene motsetserepa go mang ke dilo ko family ngo go mang ke be ke sa nna ke le montleya so nega nna tshela go se batho ba le bantsi ko lapeng ne ba itse background ame ne bana ba mpolela kana motho le ke rra but na go tsene ne ke sa ba rate because kana o itse ke ra motho go advice gore kana motho le ke rra so ne ga digest la khanya teng be ke ma block di call ne ka molletsa ka last week molletsa ha gare ga ngwaga ke molletsa last year ka mo tshegele na sa so fela gore ke tla molletsa ke molletsa bankara re itumetse he re bua e ke go motšhudi ke go mofa ke mo file madi a dijo le gaso so ne ke go ya kwa e re bakanye dingwe so na le ene gona tota a gona go ke bona go sena gona khotla so na le ene ra bua wa le tsana go tsidinga ha batla thuso ha ke sa khona go mo fa thuso ke a mmolele so na le ene re shamela tota dilo tse di diragetseng bogologolo re di bile go marago ke go re bona gore tsele tswelang ke bongwe re lebeletse tsone dikgwetlho tse o tsamaile mo go tsone le gore gompieno kana you are an entertainer o ka rra gore gongwe mabaka a seo ke eng why did you choose to be an entertainer I know gore you mentioned gore o simolotse hela go itirela ele metlai I get so one would think gore you were trying to help somebody no gore ba kanya gore mo section e tshwana le ya gago o nna nga sa itumela o batla go tsa boitumelo mo bathong kana jang mana tota puta ya entertainer tota answer basically ke talent I'm just ke talentilo mo metlai let me just say that so now I'm just I got to romele mo lahatsing for a reason to do something so now to everybody o mponang ke bora kana mponang ke motsegisa this is what I'm here for ke tletse mo lahatsing to make everybody happy I'm happy when everybody around me are happy I agree we all have problems ke khana o mita fn you know kinana mathata go na khona go kopana le fn go ntsana and sometimes it's too much to hold it in ona mathata and then fending it like na ma sweka na khurumita and it's too much to hold in so there's been a couple of fans that I've replied back to so people should understand what go rena go motho a buang le wena ke na go eleng gore le yana o itlhala o santse o tla letse we have problems everybody have problems so everybody o tshwanetse o tlhala wena gore motsiterapa is a human being just like you motsiterapa has problems it's not like motsiterapa every time I'm on a thing on
it's always smiling. Some cases so one of the video. Yeah, but now I just want to make everybody happy. Yeah, that's my goal. Besides collabing, my goal more industry is to make everybody happy. As long as you're happy, I'm happy. Because that's something you are yearning for how because of my background, I was never happy. So happiness is my goal. Despite everything, so we phitlhela mo diemong tse di e tshwana le sa gago o ka ba ra o rengwe relationship kana relationship ya go le motsedi wa gago e botlhokwa akere so o ka ba ra o reng concerning that nka advise banela ko lapeng to o retse batsadi to motsadi o manyamana mara go nna la go helang teng o ska hela ngwana pele ngwana o tshwanetse tlhala gore a child would always do mistakes la o ka ma advise ngwa go ntse ira tse dingwe he or she with the mistake in itself. Nka advice gore if ngilala le rago kana na mago le kgaogane for dingwaga tseo ntho ke ena o tse malatsing find a way gore le bakanye dikgang tsa lona la na go biditse bogolo just find a way to solve your issues because gona le gati dikgaba I can more than kana be tsala dikgaba how o beile mo tsedi go ka pele go tloka kana ha o le mo tsedi ga express gone gore nya mme ke batla ngwana ke mme a tshaba gore a buelwe wena so le wena ha o go botoka gore o tse step pele a ke re o beile mo tsedi wa gago that's my advice for the batsadi go ska kana gona le khotla mo lapeng the family ange ya gope la ba bang ba ka itirela sengwe kwa it's going to be that point gona le downfall 2 minutes because motsadi kwa ga itumela of you not communicating le kwa lenting wa regret for what he did wa regret or ke pushitse ngwana ke khaka ga ma blind so mme re lebogile thata tlhe bofelo gore abo o nnile le sebete sa gore o kgone go share your personal experience in tsinyalo re bile le tsa thata gone gore at least you and papa o lemogile ha nna le phoso teng le bana le mogile diphoso tsa gago gore nya mme ga wa tshwanela gore o ngale ruri akere o itshwaretse papa mme re go eleletsa gore mo tirong ya gago e e dirang tsotlhe di go tsamaile sentle thank you for having me yo ine le motsetsa re pa ke tsa kere le mo ikutletse mogadi wetso ke hala jalo a ka re tla go bofelong jwa program ya gompieno mme ke tsa gore se re se ithutileng gompieno ke gone gore re le batho we go through hardships we go through emotional turmoil se le gore di a re affecta re le batho mme se se dona nna gone gore o bua le mang ntshetsa kontle gore o skwa hella o ntshetsa di frustrations mo go ba ona le bone because you cannot give what you don't have you cannot give peace or sna peace ya no se sengwe gape se se dona ke gone gore le lemogile jalo gone gore mo setsa repa o tsere his hardships a di turn into something se le gore sa mo jesa gompieko se mo dirile silence so ne se mo dirile a great entertainer mo Botswana akalo from how does it feel a re kopana gape be ke tla